Selamat sitamu mali paiman sidupa kaboro lan tepak nandungan toraya lan atu yate. Mai komita pasakka kaleta siumpu pung matua na lante alo Senin tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 misa kadana pung matua tula tabasa lamai pak tole pasala 10 misa ayat misa saya lako pitu. Mai komita masambayang. Sipatu sielekan rampo makure sumanga menimang pole paraya diolomi o ambe pengmatua lan suruga. Masokan komi umpanundu katuangki. Mi pakaborokan opuang. Mi tunduikan langkalingkan katuan. Ami patutun ni teme katuang kita mate allo ba'ru. Nalaki patarru temintu katuan iate. Pasakekan opuang. Nalaki parandangan ni ulendu ikadami kalingkan katuan alo iete tunduikan opena masallo pungka iteme tangga aki angki pemanasai teme ikadami kitandai apa patu barongna jona pak poreammi angki pogau ilan katuan iete sakka sadiakan opong matua mak kada-kada mokomi mi pak dipagari kasalangki lan puang ki pong Yesu ki masambayang. Amin. Pak tole sang pulo misa ayat misa salako pitu. Ka masakkeanna to menturu sia kamandasanna to tang menturu. Lamu kamali tu puang ka penombanmu sia lamintu allo lamu karitutui tu apa na papasanangko. Saya tu aluk na pondok sia atoranna saya tu pepasanna. Belana ya tu kamu mi isan tangia anak mi tu tang untandai sia tang untiroi tu peada na puang kapenombami. Tu kapa sareonganna sia lima mawatangna sa takia tie-tekna. Sia tanda kale-kalean sia penggauran tumangka na pogau puang lako Firaun datu Mesir lan Mesir sia lako mintu tondokna. Sia apa na pogau puang lako surodadu Mesir sola darangna sia karetana. Umbana kua umpa tu bai wainna tasik kua tutau ia tomai. Tonna undi unula komi sia umba na kua puang untalanan ni saya lako allo iete. Sia apa na pogau lako kalemi lan padang palangalaran saya lako kasayami indete inan iete. Sia ia duka tu apa na pogau lako Datan na Abiram anak na Eliab anak na Ruben. Yamoto umba na kua menganga tu padang sia unam pello itu tau ya tomai sola tolan banonna sia tendana sia mintu barang apanna tunaba lan lu tangana mintu to Israel belan na mitiro mo tu penggauran tarompo tumangka na pogau puang. Amin. Mitiro mo tu penggauran na matamu telah melihat perbuatannya siuluk lan kaboro na puang yaitu sipata torotolino inang lenduk masusanna di patongan tu apa ketaipi anna ditiro ba atu diolai apa buda duka tu tau moi mangka mo natiro sia naolai apa nenek mo tang nakilalai sia ya kalena mo tang patongan ni belanna den mo tu apa senga natiro sia buutulan penanna agan susi mote tu natiro sia nakareai Musa anatolai na pakaian lako to Israel tuto untiro pisya unnolai umba susi tu puang matua umpanondui. Natandai Musa kumoya ketai anna nenek dipakilala tu bangsa ieto madomi na kalupai tu penggauran kale-kalean na puang matua sia na bokoi tu parentana. Ya moto anna pamata takki Musa sule lako to Israel kumua lamu kamali tu puang kapenombanmu sialan mintu allo lamu karitutui tu apa na papasanangko sia tu aluk na pondok sia atoranna sia tu pepasanna
Ia te parenta ia te la tontong na te manda to Israel serta elalan la nanai umpiongan ni kumua tae na tandai tu puang matua si sola kuasanna delan na tiro kalena matan na ton na lumingkelan padang pangalaran umba susi kama diorenan na puang ya kebongi na doluan puang susi to lentong api ya kemasiang na doluan puang lan maarupa lentong gaun na benwai sia kande sia na pembuloi lan kapararian kombongan salok na puang yatu kita totemo inang tae pa kita an natiroi matanta susi natirona to Israel kumbana kuatu puang mak dioren untun dui siau rondon apa ulen dui pandaranan na pak kaboro na sia ya temai katuan sia di potuona ia mo umpamanasai kumo inang den tu puang sia tontong ki nasi solan ia mo to ladi temanda tu pangaluna sia ladi karitui tu pepasanna antama adin tontong untiroi siau saadingi langka patongananta tu penggauran kalle-kalleana pomatua lan katuanta. Amin. Tamas sembayang. O ambe puang matua lan suruga. Kiti mangkure sumanga tu diona kada kaboromi. Pa pangadami ulen dui sukaran alu. Kitontong umpe manasai lan katuangki. Kumuaya tu penggauran mi opuang. Tontong payan lan katuan iete. Ipapayan at tulendu ulen dui bangsa Israel. Ipapayan duka tu kuasa pak kaboromi. Lako kami solanasang lan atu iete. Ya matoren no pak mi tontong panundukan lan lingkah katuangki. Mi panundukan lan allo iete karang itu mintu sarak pengkarangan katuangki. Na mintu na te apa kian karan na pomala di sangamni. Angki tarima itu pasakke ludio mai olomi. Panundu itu memintu urapungki opung matua lumingka lan mamasemi. Anna yete memintu kalingkan-kalingkanki mendadi kalingkan tulakini untiroi diona mamasemi opuang. Pasakke te memintu siuluki kombongammi lalu ma'rupa-rupa agan katuan undaka pengkarangan kamu lang kamasian di opuang lalu kamasakian pamaleke lalu kamasusan pakatanay lalu ma'rupa-rupa agan pergumulan pamatotoi lalu kamatuan tontong duka komi usi solani lalu kaparanuan beran nakerangan umuru kamu la tontong opong matua lau sudun di tememintu kaparanuan na taumni toma parentaki mulai jome pusat saya tamate tondok ki benni kakinan na parenta melokan situru pak kaboromi kipo manamanni kipo marampa ilan katuan iate o ambe puang lan suruga ia motetu pangandoki kurean sumangaki kisorong mati kalemilan puang ki pengisu oto na katuangki amin rampoin dedotu yona kami nombanta salama lako kita solanasang puang tontong umpas sakiki